olunye uJesu wamameza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabakthani ungishiyelani na. Glory to Jesus. Kubuza uJesu asesiphambanweni Helimandaya wathi ngiyambona embisa athi lama sabakthani ungishiyelani na. Uyayibuza ukuthi uJesu ngoba simbonile enza imangaliso aphilisa abantu ademonstrate the power of God ayihlengi ngani asesiphambanweni ngoba yasashayiwe sekenziwe konke mind you bazalwane ubisigama uthi and understanding ukuthi mhlawumbe uzomuzwa kanti uJesu wembethe lo mzimba onesono uNkulunkulu angakwazi ukuphendukela kuye ingoba abenisono uJesu hayi ngoba yena nesono no wakhetha ukuthi ahambe ayosacrifice ngempilo yakhe efela mina nawe. Usesiphambanweni uthi lamasabakatha ungishiyelani na. Ngiyayibuza yini le nto emenza uJesu uNkulunkulu angamphenduli na. Ingani ngoba ungakabheka yena ubona isono kusho ukuthi isono siyakwazi ukuseparate noNkulunkulu. Uyamangala awuphenduleki isono sihleli phezu kwakho. Separation iyakwenza ukuthi uNkulunkulu asuke kuwe uNkulunkulu isono siyamukela. Separation ingabe uyayibuza ngelinto yini imbangela ye-separation isono ileso senzayo abantu bangaboni isono bayele kakhulu ubona ngathi umono iyamsusu esiyaseparate abo Jesus kithi ngiyabheka uNkulunkulu yini okunye ekungenza ukuthi uNkulunkulu ahlukane nomuntu na. Ungabi obedient uNkulunkulu be-disobedient bashumayela bafundise bakhuza bayalela imiyalelo ungalaleli angeke ngizwe ngabo ngiyenza ngendlela yami khuluke konke wena uthi angeke. Disobedience ungebi ungabulali ungadlwenguli ungatshontshe wena ukhetha uthatha yakho indlela iyamsusa uNkulunkulu leyo ndlela. Disobedience uyayibuza ukuthi ngaba yini kodwa omunye okungenza ukuthi uNkulunkulu asuke kimi. Idolatry, worshiping false gods. Khothamela abantu abangakhothanyela iyasho neBhayibheli ikhonza abantu abankulunkulu abakhandwe ngezandla abanemehlo abangaboniyo abanemilomo abangakhulumiyo abanezandla ezingasebenzi inyawo ezingahambi. You are saving those gods. Why? Jesus, He is a jealous God. Ngithi wena sothetha wona ongqono uNkulunkulu asuke kuNkulunkulu athi angeke uNkulunkulu ayisherishi inkazimulo uNkulunkulu ayisherishi udumo
kifo. Sasa yebo yebo makhosi. Uyayisusa kuwe ngoba ungapha ingabo leBhayibheli lithi njengalokho usivivi awubanga ushisi. Mina uNkulunkulu ngizokhafula ngizohlaza ngapha ushayela izandla umenzi wokuhle wenza imangaliso ngapha neni nabakithi emvuleleni indlela. Hayi kasuku uNkulunkulu untombazane lento yafelwa awufuni ukwamukela awufuni ukushizo yingakho kwabe siyasuka. Hayi ngoba uLebhani yes yourself as a prophet but uyibuza ukuthi ahlangane njani ngoba uNkulunkulu ubona thina laba bazalwane singaboni khona. Uyabona ukuthi wena uneyizupho pastor back unemithi pastor back wena uhambela abantu kuma-altar wena uyenyangeni ubopha abanye abantu. Asuka uNkulunkulu separation yamqala uNkulunkulu umuntu owenza amanyala yayinsonto yesinyanya. That is why umucheka ngalena endabeni mawusuyabeka indaba kumkanowa abhubhisa umhlaba uNkulunkulu beyanganasi isikhathi engathi une adile nawe manje akunake khona manje. Thola uNkulunkulu lothando onopele. Khumbula yobhubhisa iGomora neSodoma uNkulunkulu wadestroy lelo lizwe yingoba bebenza konke ukukhohlakala. uNkulunkulu lo sikhuluma ngayo wasemandulo ulo uNkulunkulu beyangahlali bengadila nawe manje abulale manje. Kodwa ngomthandelo haleluya ukuthi okholwa ngiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Uyamangala awuselethwa emsebenzini awuphronyothwa yini separation akekho nawe baba ayingekho futhi angabheki nokubheka u-overpower abantu abasebenzisa imithi wena uyamangala njani ngoba thina uNkulunkulu uthi ngokukhanya kezwe wena kuwena ukukhanya kubonakala phela uma ngukuthi kuyakubonakalela why indaba yakho ingasumeleke ngale ndlela why ungapromotheki why bangakwazi ukuphika wena why ungakwazi ukuselethwa emsebenzini usho ukuthi unenkinga. Hayi unenkinga khona ukhona ukhona ukuthi unenkinga bese kukhona ukuthi uNkulunkulu uyakwakha. Asimsamaka ngikwazi ukuphakamisha manje ushukile unalento benza ukuthi ungaphakanyiswa usewunyameni wenza amanyala wenza isonto separate bese kuba nalokuthi akukhohlele nje abe ngathi akamlapha azange safuna ahlale Elohim samaka lo bangamnika imali zoba nenkinga lo uzobhosa lo uzobhelela lo uyakwakha. Uyamangala kunini ngiyakela abantu kunini into zami zigenzeke angabe uyazazi ukuthi uhamba kahle noNkulunkulu ungakhathazeki uyenza kodwa awushanga khohlwa ungona mawazi uhamba naye la so unethemba lokuthi hayi wena shithi ngiyagoba ungazazi uphila awenza amanyala so uthi mhlawumbe bakhona into angilungiselela ngespeed. That's why abenza amanyala abakhona ukulinda abenza amanyala ngoba they know ukuthi baphethe ama-dirty agendas bathola imali baloya abantu bathola imali bayadelela bathola imali bafuna ukulawula emabandleni bathi wo hayi manje safuna kudile nekharekta yakho ngolini safuna wakho uNkulunkulu hayi ngoba udileya ngoba mhlawumbe akakuboni usadila nekharekta yakho hayi ukuthi izinto azenzeki la inkinga ikharekta nokuthi umenjani uNkulunkulu
ukubuya noNkulunkulu, ukubuyiselana noNkulunkulu, ngoba yafelwa lento. The reason wafela wafesiphambanweni ukuthi asireconcile back noNkulunkulu, ukuze asuse le separation. Ukubethela kwakhe ngekazama ukuzireconcile noNkulunkulu bese usihlanganisa naye. Baba, ungamoshi isikhathi ngento zesikhashana, into zomhlaba ziyahlupha, ziyaphela, zama ziphele.